jani manutura na jening pianak bapu na jani saking buat kedah pesan bapu mapi teket tekenangi dewa apa ngajeni jua minagen di sejeroning pituah bapune kalau ditu bagusan mapi nehin meparidap-dap rasa-rasa yang jening saduananya jangan bapu subuh kliwat pisanis bentu blog buku kini nah dadi membuat kedah nyet bapune sayang pianak tekenang dewa jani ada nih buku bapu ngelah satu nih tapi tresna tapi tekenang dewa ngeken daya mapi sadu lanturang bapu nih jani satu cangake jening dong keto pangos cangak mapi ya darmo beh dewa ratu agung pangos pesan bani yang kedaya momone nek kang kaban dadi mumu angkaran ieu ni culeg ieu ni sangat jani ketangkeben pangdeu katingenah gampelakan dagel apang cidewa mikolikan Dewa Ratu Agung gampil ieu ban ngekedaya apa ngaside sing jengenah melad matre kasisi ngawit babe manutura najani lantur dadi satuan bapune marepe tekenang jening aturuning ayang titiang amatre puniki gaguritan cangake sane keremayang antuk inyoman nerdi kawiltin dalar oleh ide wajiwanten iya mbak inggih doaning puniki gaguritane durung wasta puput ini mangkin jaga lanturang di tiang malih jangan sedakaman jening pianak bapu dong pangit pesan ingkah ieu cangak jani sedang milpilan taye ieu cangak engken jani banama dayo dadi kini ieu kenah di sejeroning angan ieu cangak dong kengkin jani ban milpilan dayo payone apang side sandi bene apang bakat ajuk apang side bakat ban ngawi wenangan ni sekancan bene ane ada di telagone makejang dit lagone apang adalah
pangsing nu ada mekelemingan pangsing nu ada megantulan ane ada dini di lagone ane kelure kabinaul Sekar badaya sedino awake nanging kal sekebedikan nangkan wai apa ngasidet lah ban nyotot ngamah yen monet liun be pekleming yen ne bakat ini dewe kemoko be itu nyak ye jangat kining lanjani upaya yani pipilan dayeuneun panginreu yaleune apa ngaside paraside ngenanin apa ngaside telah beni denenan jani malu tuanain kagoan yani mepuaseun den malu kangwan ni pas den gelak-gelakan ane putak-putak ngeradang masih betak basangi gigis ngale di tongo selenan adan jani ngipil-ipil malo di tongo nenenan yen to pang bo malo keto nyedong kalang to lakar kamah disubani ye lakar boh yen subuh lakar ngenanin dayo ditu lakar ketlahang kai bene apa tu siang tahu berak kude kal betiting sajana kal pangsing ye tahu pangsing ye nawang sekancan bini alusin yo manuga kasihin yani ye apa ngaside ye sayan boh segem bedeye kemusti ye sayan tabang sake walo apan ketah deweke mulo amaman tuah be nah jani kalalus-alusin sing jedadi terang cepokan kal sekebedikan ditusi nah ilakaran mano yen sebuah buah makerja nah di subane para sido boh yes kancan bene makejang ditu gampang jani banang jugen kalau ditu gampangan ken kepon lakaran dewek ngawi wenangan kalau cotot kalau ditu apa dia sekebadiakan nah sakiwale nangken wai itu lakaran kal sekebedikan cuireh dewek sing jadi ben lakaran ngamah tuh makejang cepokan keberang johan mundur di subane para sido ieu nyi dayang boh kalau ditu lakar kekeberan apang joh pesan ditu lakaran ieu kal matiang kalamah kalolol itu mare ieu tada nah kalau
ditul mekenah dheweke lakar ngoreng, mekenah lakaran ngangon jukut, elah lakaran. Nyer kenyer icang pragat ngikadayang Dewa Ratu Agung suwireh subuh tegep indik akal yeune tuh rieu girang sah kenyir ieu canga Rida jani pesemangat Cening pianak bapo lantur satuan bapo ni kapining cening disubane jani kenyekang jagate pasemengan palimungan Dit lagone ane asri Ceritan bapone sing adolenan tuah ditu dit lagone ane sangat ngayun-yuning Mareng tengah yang alas Nada di keadaan telagone Ratu Agung bagus pesan tongos lage di tengah nalasin tuh cening kepayasin nabungan tunjung jani sekancan bungone ane raosang bapo ditube ane kewarna ditu bungone jani raosang jani buin bapo unduk bungone itu ada bungan tunjung. Iya nyane dalam pisan. Dewa Ratu Agung yen raosang bapo jani tu dalam ye keruru kabinawon nanging ning melilang. Urengane mau legangan buine lagone do kakaput ban ganggang Dewa Ratu Agung di kalaning jegjeg ide Sang Hyang Surya telah bene mesayuban ditu beten tunjunge makemiwah beten ganggenge ngalih pesayuban maju gede tui cangak nah yani cerita yang bapo yoi cangak yani jag majujuk itu di tengah telagane cening bati seneng keleng semuri merem Dewa Ratu Agung dongketo pangosio ban ngabo akal yang kelingos iyo ngetidak kiduk ditu kening ma penganggoyo sarwa badak ngagan gati jenang tulih wana ban milpilan dayo Dewa Ratu yani raosang bapo pakeahan yo mekejahang sarwa putih Dewa Ratu Agung ben meslimpang megenap magun itri lan makedu awak nejani misi genitri yo bilang bojo buene pangus pesan mekedu yo manting masuk limpang sahu misi gereneng-gerenengang kuping dadi Mamat Barak masih itu ditangkap yo nih cara suci
Kadis sang begawan tingkah ieu ne cangak jeneng walu ieu kadi anake suci beh Dewa Ratu Agung cara singgih prana masih ieu cangak jeneng sing ten ngutang semangat sing taen Yosef teken pasemengan semang-semang subuh ieu mekinkin sang baka subah maningkrik jak subuh ada ieu di tengah telagane buin ngajanan buin ngelodang kitu tingkah ieu ningkrik di sijeroning telagane cening majujuk saya di tengah kelingus ieu jag jemujug di tengah telagane nanging ya sing tayan ngantuk iapin jekitu tingkah bene dimarani ieu kemo di tengah telaga ngan idar kenang sekancan bene pekleming dituan diniapuin pak sinya ieu noleh sinya ieu kitu pangus tingkah jangake cening pasnyane kagelakan paragat bedak ieu cangak kebenteng kak ieu tu gelak-gelakan teu kenang ieu cangak wala kadi ati nakati buena kasapan tekeng walek ieu di sijeroning kenak ieu cangak ni kekanggoan begini seolah kaini ben kejap tanang keras ni sekancan beane ada di ni telah ban kai nyotot gudang dina kapo icangan Kening pianak bapui dewu apang sidelantur satu cangake marep tekenang kenik yen kudang lemeng subuh ieu icangak nyalanang daya ane nyalanan utawi ngelaksanayang pengindra jalan ieu ane silip turane culik ieu cangak membadabak duara mangsa yen buat parisolah ieu cangak beh mapi sing nganggoning sekarma ieu memati-mati ya den mangoyakin buene anak setade masih kecoba-coba oleh ieu ibe nyet ieu icangak cetak bade nglingus ieu kitu tingkah cangak bene sayan bani suwireh kitu
kitu parisolah ieu cangak lemodang yani rosang bapo ieu sekancan bene ada ditu bani ieu sayan manuk ieu sakeni cangak mapunda yang nyalanan utawi ngelaksanayang pengindra jalan ieu ane silip turane culik-culik ieu cangak membadabak tuara mangsa yen buat parisolah ieu cangak beh mapi-mapi sing nu nganggoning sekarma ieu memati-mati ya den buene anak setade masih kecoba-coba oleh ieu ibe nyet ieu icangak cetak-cetak bate ngelingus ieu kitu tingkah cangak bene sayan bani suwireh kitu parisolah ieu cangak lemodang yani rosang bapo ieu sekancan bene ada ditu bani ieu sayan manuk ieu sakeni cangak mapunda yang dinian ieu mepunduh kajombrotan ditu ieu mepunduh kajombrotan dur kaiter yani ieu cangak ada bani menadasa jani meklebet nyalian bangkalan gede tuh jani ieu lakaran netesan parisolah ieu cangak bani ieu cening matur nuna sisi ieu jani nyelempok diapan ieu cangak ratu singgih parana gede di tiang mapi dawag pisan saking kedeh mapi nunas matur sisip di tiang ngerinin ratu singgih parana sama ratu di tiang mangkian manunasa sadurunge di tiang mapi nunas majeng ringi ratu singgih parana gede saking buat mapi dawag mapi nunas ring joko ratu di tiang mangkian manunasa nanging sadurunge di tiang paraside ngaturang payungu utawi matur pitaken majeng ring singgih parana gede ngerinin di tiang nunas ampure hendak do susah Bang yang tane sampun Joko Ratu dikalanin
iratu meriki dong buru cicingang makadis puniki sikian di tiang makemiwa nyaman-nyaman di tiang dong mangkin dados sapuniki iratu tegang pisan ngelaksana yang ini kasucian nenten kantun iratu menawi puniki ngangening sekarme maksa seganjaran di tiang nenten kantun iratu memuatan sekancan dewek di tiange makemiwah puniki nyaman-nyaman di tiange sane wendaner kiri-kiring tengah telaga nih sang bakong kenyong nyaure nah jening pianak bapo maro amonto dadi matur puniki nyalian bangkal ketang jenden malu ni yani dadi mekenyem manis ieu icang hak nyauten munyen ieu nyalian iya nento dua nasang jane kening sisian bapone ajak mekejang dini yento ane buat tunasan kening marepe tekenang bapu ngakonyangan malu kumpul siksa waspada galang padang cening ningekan buat pituah bapone paling bagus jani kumpulan dewek ceningi orah-orahin para nyamo berayone dini apa ngonya madi ngekan seluir pituah bapone kalau didua pangajak onye waspada ningekan buat di dekat bapone marepe tekenang sisian bapone ajak mekejang cerita bape neng uni kawit kalang kariwakas jani tuturan ane mulu laksana yang bapo jani nah itu ane mulu lakaran kapi sugukin kapi tuturin adane buku dewo ajak mekejang dini sisian bapo ne sageng dugo jani bapa manutura saking jati-jati mawit bapa lakaran mapi deket tekenang ajak mekejang para sisian bapa nih ne malu man sakit raga nah ane malu jani raosang bapo marep teken para sisian bapo man sakit rat sing tugeben sing ngidang penanang ane malu bene bapo sakit ile das
wis bapo ngemasin mati yen teka saja bapo mati dua sento sing jado ajak kening kini mawi rasa ngonyakan animatan patuh ngerem kekah kakak dirasa yen sing kulit ngapot ditulak mirip-mirip ilu sebuah pagredek angkiane nuwaga bede buine angkian bapone tua bedik pesan kelepis kebut wah di kekolongan anu kening gantiin bape apa suwe bapo nyalanang im sekarma oleh ento karanani bapo suwun pesan bapo ngelaksana yang ane madan ing sekarma cening dia sumber ngelantur dadi pidekat bapo marep tekenang kening sisian bapo ni ane ada dini di subane bapo lantas ngiring manut kadi pawecikan ide betara bapo segar sesukat bapo ngelaran indik pariagam kasucian tuh keranan bapo ni dadi segar roger prajani dan apa boleh tanpa ubat ngetesing jetahen panak ke buku bapo lakaran memboreh sing jemubat utawi meloloh jak segar cening di zumane segar jani nah di subane mawasana seger buku jani sing getahen pengen bapo lakaran adab aor selulut ngajak deiti sing tahen sing tadi mendesak kena ketok-ketok nak suki bapo bape buwe dilantur pawisit ide betara buin bapo yani kani kain oleh ide perayas cita mapupu tur bapo ngelaksana yang perayas itu mepupuk dadi nelahin dekot ane ada neket di dewek bapo ni ane subuh pangaside suci samplah mawinten terus madi kese luwe
luwir pailene buin mawinten maput gale lantas baput terus nganut sesana suci manut ring parai agem ide sang maraga sulinggih dadi aku nyalanang kedharma do keranan bapune nyaluk pakaian busana kawikon nah dadi sing adelenanane angehang baput tuah darmo patuti pakaian bapune ngagem kasucian do keranan bapune sing dadi tulak ben sing pantes bapo ben ngangon parisolah ane dekot-dekot ane tidong-tidong bapo tekan apa wise sang yang widi wisik ide sang yang widiwasedo keranan bapone sing bani tempal jani sumpah baponya lana kerayaning pengelaksana yani subuh mejalan inik kawikone dadi pendano merago suci to keranan yani adane buku bapo manitane ngangehan sarwane ngane suci yen ajak bapo ngonjakanane tidong-tidong jani sing tawa sejawane sorot melas pas padewasan mare bapo kena ben suada mamangse ama mati tepung mampah sing jenuh melad mater tingkah bapone ane subuh mau mati-mati itu subocoh pesan dije kadente dosan bapu ane malu ane malu-malu ge saja manut kadi munyin jenenge ane tuni mapinunas kading bapo saja bapo ngelaksana yang sekarmo yen sing ne jani sing jeno suwadarmo tan kadi-kadi pang bapo gondong reong bani buah sembapo apang manut kadi upekara ane raosang bapo tunianto kanggon mari sudo pangtelah dekot ane nekat di dewek bapun ndadako cening yani
bapo subuh ngelaksana yang ngangekan ke darman tuh karena nih bapo pedas mapi tutur tekenang cening sisian bapo nih do takut tekenang bapo mai desakan tuh nih cinik kajok angin pekeleming mai dini mau wirase ajak bapo mai mapunda ngajak bapa apa nama Nibin mani anak semeng-semeng masih bapo mainnya gap-gapain roti mari nyen mai jening dong ngecok atau sing tadi maro bapo nak sulingik mai jening ngejo sing jo kan tutur ke diat mikan mai jening dini mendong-dongan mai ngajak bapo sang membaga kanyam di mana nah jening pianak bapo dewa ratu walu yu kadi kebelabaran lege kenah iya cangat di si jeroning kenah iya nih redayone suwireh dayan yoni subuh rumah sat nikolihan benese ngador ngas oleh pidartan yoi cangak tuh bongeranang sing adeg-adir ngas jadi mekijang bene ngeboh kalang niki kalang ketes-tes jadi merumpiuk pantai nawang pedandek itu kena iya cening pada melewat monasekin tur iya pegerumung kemonasekin iya pedando baka ketanggi cening jangan menyambungin nah jani ngelantur iya satuan iya cangak marep teken sisian iya pak sekancan bene ada di telaga rejani semua kebanoleh kendal nyat iya nih sangat tuh karena nih bingar perjani semua nih nih karena dayan iya nih silip-silip sebuah rumah sat ngamah nak itu den ben bapu ngeraosan mamunyi ngarod megat dadi ngelantur munyin yoi cangak teken sisio ani ada ditu bisa kepegat-pegat ngasih hasek iya daya iya ini dewa ratu jening jang pangit ban ngabodaya udah panah bapu jening sisian bapu ni ajak mekejangan ni ada dini di telaga ni luwih mustikan bapu ni rumah sak jening 2000 jeneng inggal kerusakan yen kini
sajan cecengan gumine ben angin ngerilinus barat pesan waluyo kadi blesung janten cening lakaran rusak ane ada di telaga ni dini enggal lakaran teke pengerusak cening sedem bapa tanpa ingat dong Dewa Ratu Agung cening sisian bapone ada dini yen pet pada sajan kaketu dong kengken keadaan cening dini tu subuh karana bapo sedek pesan kangen nyat bapon kenang dewek cening ane ada dini rela kadang tekan jenis tua atut kapilulut pesan kenah kebapone mesi sieu marepe tekenang cening ngajak mekejang Bapa subah pedas biasa buene bapo subuh pedas turekse teken cicenggan sasihe jani atepang bapo ditike di kayune makemiwah di klender masir akaran cening kena sengkala Wardane subuh pasti buene bapo ningah para di marga-marga perumpiuk anake subuh pasti pesan manut kadigatrone ane korahang teken nyamo pisage menego pencar lan jare sinak pesan lakaran panas sing entak-entak mapuaro pekrotok lakaran batuan di tengah tibu buini len tekenang tu menego pencar jaring tu mekejang subuh sedia lakar ngerusak adane cening dini di tengah telaga ni tukang sugoso kelam sau kerayaning tukang sukso makemiwah tukang sau subuh ingko pesan pagunemane lakar dini tun di telagane yen subuhnya lekat ke mangobekangan ben gigis ubekan ken sekancan menege sinah lakaran potak legat jening sinah pelegek dia sasiekapate jani yen alih bapo ditike kayune makemiwah tepang bapo di klender ben pak pesane sasi kapat kale ditu lakaran nanging entak-entak Tuara buang ceneng onyang kebakatan sing jebungan lakaran tuara jening ngemasin mati kalau ditu kebakatan oleh sekancan mane geni pegata monyene notura ning pianak
bapui dewu maremuntu dadi mapi tutur icanga lawadama molisa ia canga kaya dong keto pangit jangake jeneng jag megebiog yo sek keto laut ngelik lah ngetel ye matani jangak kening merupa kangen lulu panyak nyempoge merupa pesaje walu ye kadi kalulutan kangen nyet iya ni tekenang sekancan parbeni didu sakang ame kame betara dekejesing jerarad-radan iya nulame betara beh dewa ratu ngenen jani akal iya janga dua pakulun dodio titiang ya tua ngun ratu sasunan titiange tegek ngangklek niki to dia todo utawi aksi titiang parakan singgih betara nirguna ya dengan titiang liwat pisan buat kenirgunan titiange dados cangak malih netan pekerti kuyaktiane ratu dan sidak gantok menulungi napi ke mawanana sapunike ari antuk nenten nyidayang antuk titiang mapi tulung majang ngering sisian titiang mako sami riti pekulun embene pada makasian jeneng pianak bapu maro kakedo parinikan ye cangak lemodang jani makejang terkejut sekancan bini jeneng kada kuda ninga wacana sang rasi kebatak oleh res-res ajere nyat ieu ne apu kerana kedo suwireh ieu ningah wacana nide singgih prana cangak lemodang itu tona ada ngarepang makado nejani ada buin beni anelenan ngarepan tur mahatur tekenang singgih prana gede ampura paduka pandandong walu ieu banget pisan titiang ngebukin ratu singgih peranda saking ampura pisan atur titiange puniki ikulung ndong tulungi uripang
sisian kerat yen wantak dados lungsur di tiang ratu singgih prande mangda sida numu suecan betare ring di tiang durusang mangda sida murip puniki sekancan bene ajak mekejang iriki sisian singgih prande sekancaning wadah kiwa riantuk mekatah pisan puniki sisiani ratu sekancan bene minekadi di tiang menterbe pianak taler katah cucu naler akeh ledang ama pija makuri Gamayang di tiang sakiratu ngurip di tiang sampun melebok di kawah camur goh mukuni nguripang di tiang ratu padane bangga majeng aga najening pianak Bapu Dewu maremuntu atur sekancan bene nejani raosang Bapu hingkah iya pedanda bakui cangak dong Dewa Ratu Agung dong kengken lakaran yen kini paris ini kang jagati kitu iya cangak jening Sinambi Sotia cingake kere teke perjani ngeberan kampit icangak sucuten matanak tok gaing matan pangyak nyempogong rupo pesajo nak sing jado ya matan tuh ceket seret dan sucuten demben kampit ni jening Munyeng rasa tur ni jani mesaut ye cangak lemodang cening sahe ban-ban alus meduluran manis munyen ye ni mece kalis carong naga bengong cengar acreng pesan ulas ye cangak mecik alis ye mirip cara nak minak-minakin koles sing keto tingkah cangak aduh cenih bapo yang acane yang sisian bapone ajak mekejang ni jani marem mekletak mekesiar nyet bapone ingat teken parinikane cening adet laga melapisan buine ane malu bapoman ngelelawak ada jani banolah-olahan bapo nih ada tepukin bapo lagu bene Dewa Ratu melah dan kadi-kaditan sanang raosan mungwing kemelahannya nih apit gunung liwat singit buinet lagu nintu bagus pesan selat gunung apit gunung buin be Dewa Ratu
tu sile pesan sing jade anak nepukin buine ning pesan ye ni cening Ambuena dan none linga yen kejimarane raosang bapu cening sisian bapu tan keneng wilangin yen buat kalinggahan tan pedepi rumah sakit ya ginyone dalam menyatan kadik-kadik buine manjuk-jugin bapun tot lagone dalam tan kadik-kadik kerure kabinawo buat ke dalemannya nih kena babon